Samim početkom Maslenice to je bila borba, jer ne znam, meni su ljudi govorili, kaže tu gori nebo i zemlja, ražalje u glavicu, gledamo čas, posjedaju naši čas, dolaze oni pa opet naši, pa opet oni, da bi neko vrijeme to stalo i ona je bila neko vrijeme prazna, dok opet naši nisu preuzeli. Po našem položaju se otvaralo veterinci, rašlane, to je, mi smo znali ujutro u 4 sata ujutro dobiti uzbunu, posjesti se na položaj i znali bi do ponoći djelovati, i čega sam se najviše bojao zbog te noćne vatre, jer kako plamen minobacača ide u zrak i do 5, 6, 7 metara, ja sam se bojao samo da nas ne skine, nađu nam položaj, jer su oni posjedali još Nadinsku glavicu gori i ovu gubavicu. I da su samo skinili azimute sa ta dva vrha, našli bi naš križanje azimuta, naš je položaj otkriven. Međutim, to očito nisu znali ili očito nisu znali to. Tako da smo mi bili tu spremni za djelovanje kad god je bila potreba naših jedinica da mi otvaramo vatru.